23 verse 3. Hallelujah. Amen. Mahubo 23 verse 3. Hallelujah. Ngathatha kubambanengana bese uyavula ku 2 Kings chapter 4. Hallelujah. Praise God. Uvule nje 2 Kings chapter 4 egameni lika Jesu Baptista uqala ngalo Mahubo 23 verse 3. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Besikhuluma ngesonto sikhuluma ngekuthi egameni lika Jesu uma umuntu lolandzela uNkulunkulu egameni lika Jesu kumele kube umuntu wemthandazo. Ube umuntu lolalela uNkulunkulu. Ube umuntu lohamba ngetimiso likaNkulunkulu. Praise God. Namhla uyakhuluma uNkulunkulu egameni lika Jesu kulo Mahubo 23 verse 3. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndawucela ngake dlamini ufuna indlela yokuhlala letabathutane egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Mahubo 23 verse 3. Hallelujah. Mahubo 23 verse number 3. Sihloko sithi simabathe umelusiwo. Verse number 3. Uhlumelelisa umphefumulo wami. Angihonele nasetindleleni tenkulungu. Kuze kuthunyiswe libito lakhe. Hallelujah. Sibongele Nkosi livula ngonkulu. Baba siyabonga namuhla egameni lika Jesu Kristu nalivulu lakho Nkosi lingemali. UNkulunkulu lithatha umuntu lophansi limbeke endzaweni efanele. UNkulunkulu namandawo ubusisa leNkosi incwadi yakho isalama egameni lika Jesu Kristu Nkosi. Amen. Hallelujah. Uyakhuluma uNkulunkulu egameni lika Jesu ukhuluma nelibandla lakhe. Lelizinga kufinyeleliswa emphefumulweni. Kuze liholeleke etindleleni tenkulungu. Hallelujah. Siyadzinga egameni lika Jesu kuhlunyeleliswa. Egameni lika Jesu siyadzinga ukuthi uNkulunkulu arestorishe emasouls ethu. Uthi nomnye umhlabeleli he restored my soul. Siyadzinga kuhlunyeleliswa emphefumulweni. uNkulunkulu ubonile namhlanje uthi ibandla lakhe lidzinga kuhlunyeleliswa. Ngiyalithanda lelesingisi ngoba likhuluma ngerestoration. Sithi tena siqala umnyaka sathi lo mnyaka ngumnyaka werestoration. Egameni lika Jesu kepha kulabanye kwaba khona tiko letilahlekako kuze tawuhlunyeleliswa. Ngoba nakuhlunyeleliswa umuntu emphefumulweni kumele ube netiko letimlahlekelayo kuze tawuhlunyeleliswa kabusha egameni lika Jesu. Nawayikhumbula kahle lendzaba kuthiwa kwakukhona umfati waseShunemi asilati igama lakhe kodwa kwakungumfati waseShunemi. Nanamuhla egameni lika Jesu uNkulunkulu ukhona kule ndzawo utawuhlumelelisa umuntu emphefumulweni umuntu losalahlekelwe egameni lika Jesu. Nalokho sisiwa umuntu uyalahlekelwa egameni lika Jesu. Umfati waseShunemi abenako konke egameni lika Jesu but kwakunetinto lebekatidzinga empilweni yakhe. Siyalati leli verse egameni lika Jesu. But uthi uNkulunkulu namhla ulethe kuhlunyeleliswa etimpilweni tenu. Angathi ukuthi yile yakulahlekela empilweni yakho ngaba impilo ezithize kuthi mhlawumbe unekugula lokuthide emtimbeni. Kuthiwa uNkulunkulu uyahlumelelisa nasemtimbeni uyabahlumelelisa nebantu. Hallelujah. Sawuvula incwadi egameni lika Jesu ya 2 Kings chapter 4 make dlamini uqale nje verse 8 egameni lika Jesu silobe sesiyagoqoda. Hallelujah. 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 Uyadzinga kuhlunyeleliswa. Phefumulo wakho omile omele uNkulunkulu egameni lika Jesu. Omele netiko letinengi letakulahlekela but lokuchazako kaNkulunkulu uyakurestorisha konke egameni lika Jesu. Akunandzaba ukuthi kwalahleka nga-19 bani egameni lika Jesu but uNkulunkulu uyahlumelelisa namhlanje. Hallelujah. Bese uyakuholela endleleni tenkulungu. Hallelujah. Hallelujah. 2 Kings chapter 4 verse number 8. Sihloko sithi Elisha umfati uNjimile waseShunemi. Ngalelinye ilanga
nabo empilweni yakho. uNkulunkulu uthumela Elisha empilweni yakho. Egameni lika Jesu kuthi abahambe la ungakhona. Egameni lika Jesu u-align Elisha, u-align abafana baseShunemi labanako konke futhi bahlangane labantu laba. Ngoba ekuhlanganeni kwabo ngqondo ukunethisa isidingo salomunye nesidingo salomunye. Sibona uNkulunkulu yabapositiona egameni lika Jesu. Nawe uNkulunkulu namhla uyakupositiona, uyaku-aligna egameni lika Jesu. Kuthiwa lo mprofethi abahamba tonke indzawo kepha ngalelo langa uNkulunkulu waku-aligna wathi asewuhambele ngala open heavens ngoba ngifuna uhlangane nalaba abafana baseShunemi nananga emadoda lakhona nanayisha lekhona egameni lika Jesu kuze tawulunga tintfo tabo egameni lika Jesu. Kuthiwa lo maka egameni lika Jesu. Haleluya, haleluya. Wase ucela Elisha kuthi aphambukele kakhe, wamu-honorisha. Bangakhi bantu labafikile eceleni kwakho ba-alayine uNkulunkulu, wangede waba-honorisha kanti baletha impendulo yakho egameni lika Jesu. uNkulunkulu namhla u-alayine Elisha egameni lika Jesu lokumele uhlangane nabo egameni lika Jesu labadawunethisa tidzingo takho, but nawe sebenzisa la uNkulunkulu laphekona egameni lika Jesu wakupha isithelo sekuhonorisha abantu. Haleluya, haleluya. Kuthiwa noma bamcela ukuthi aphambukele kakhe. Funza Nkosi. Elisha wacela Elisha ukuthi aphambukele kakhe kodwa uthola lokuya ngasedlunjini. Ngakho abethi njalo nje nakendlula kuleyo ndzawo aphambukele kuyawudla. Haleluya, haleluya. Bengathi njalo nakendlula phambukele kuleyo ndzawo yekudla. Haleluya, haleluya. Asenda lenkonzo lo maka egameni lika Jesu yekuseva for Elisha egameni lika Jesu. Kunento lebese iyendeka. Ngalamanye amagama ngithini kuwe egameni lika Jesu? Qhubeka wende nako uNkulunkulu la kubidele kona emhlabeni egameni lika Jesu. Kunezinto letabe setiyaguquka empilweni yakho ngoba nalabantu lohlangabetana nabo egameni lika Jesu batawushiya sibusiswe kwempilo yakho. Haleluya, haleluya. Verse 9 makedlameni. Lo mfundi wase ukhuluma nendvodza yakhe wathi, niyathi ukuthi lendvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya iwumuntu longcwele waNkulunkulu. Haleluya. Awuyinake lapho kuthiwa egameni lika Jesu emva kokuba enda lenkonzo yakhe yekuseva lecebo yaNkulunkulu egameni lika Jesu wabese uba nemehlo ekubona kuthi lo muntu lona wehlukile kuze uvuleke emehlo empilweni yakho egameni lika Jesu. Qhubeka wende lenkonzo yekuhonorisha Elisha labefika kwempilweni yakho kuze utoba nevision lenkulu emehlo akho avuleka angedavaleka wathi ngiyati ukuthi lo muntu lona umuntu longcwele waNkulunkulu. Abetawathi ngani kube akazange amhonorisha egameni lika Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lo maka lona wabona ukuthi yanti kungcono ngungati lokuthi uNkulunkulu muhle noma tintfo tingahambi kahle la ekhaya. Yebo kona nginako konke egameni lika Jesu angidzingi lutho but ngisebentele inkosi ngoba kona kunemvuzo egameni lika Jesu. Wamati ukuthi noma ngabe kukhona lengikweswele empilweni but uNkulunkulu muhle. Funa ukuthini kuwe namhlanje egameni lika Jesu? uNkulunkulu muhle noma tintfo tingahambeli kahle uqhubeke wende inkonzo yakho. Lo maka kayekelanga kwenda inkonzo egameni lika Jesu futhi akazange amjaje Elisha kuthi uphela ukudlala ekhaya yonke malanga. Waqhubeka wenda inkonzo egameni lika Jesu. uNkulunkulu wamvula emehlo egameni lika Jesu kuze ma spiritual eyes akho avuleke. Ake wenda inkonzo lobidele yona kuze tawuvuleke emehlo kuze uNkulunkulu ahlumelelise
egameni likaJesu umphefumulo wakho kunenkonzo la kuniketa yona wamele uyende egameni likaJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. UNkulunkulu uyakalina nebantu benkonzo. Hallelujah. Nawe qhubeka wende yakho inkonzo sakalina uNkulunkulu egameni likaJesu. Uyihonorise nenkonzo yalomunye neyalomunye egameni likaJesu. uNkulunkulu bese wenda umsebenzi egameni likaJesu. Hallelujah, hallelujah. Qhubeka Nkosi ufunze nje kuverse 14. Hallelujah. Stover. Hallelujah. Verse number 14. Elisha wabude wathi yini longendelwa yona? Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa lo make lona egameni likaJesu asasherisha nakuleka nabo uNkulunkulu lambusise ngako. Akusherisha nendebe yaNkulunkulu egameni likaJesu. Emazulu endaletipu kwako egameni likaJesu abuda ukuthi kodwa angendelwani egameni likaJesu. Kunetitho uNkulunkulu lakwendela tona usengakathi celishwe emthandazweni usenda lenkonzo usahlephula nakubusise ngako egameni likaJesu. Emazulu abese ayakhathateka ngawe kuthi kodwa lo mzalwane njengoba Elisha egameni likaJesu honorisha Elisha yini langendelwa yona egameni likaJesu. Bantu egameni likaJesu bavala space echimpilweni tabo bavalela nabo uNkulunkulu lafuna babusisa ngabo egameni likaJesu. Sengathi ngaba kulomake waseshumeni egameni likaJesu wavula space wathi noma kunjena la khaya bathi ngifuna ukumakhela mina indlu lesetulo egameni likaJesu ngimhonorishe. Hallelujah. Asenda njalo amazulu akhathatheke. Emazulu akakhathatheke ngempilo yakho namuhla usefikile uyokhona ayakalana nabo Elisha abantu bembuso waNkulunkulu egameni likaJesu. Usahlephula leyo provision uNkulunkulu lakubusise ngayo. Kungaba ngumthandazo, kungaba iadvice, kungaba yini nakubusise ngako emazulu ayaqala anyakata namhlebeni anyakatela impilo yakho egameni likaJesu kuze iguquke ihlunyeleliswe kabusha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Qhubeka Nkosi. Gehazi waphendula wathi empeleni akanandvodzana kanti nendvodza yakhe seyikhule kakhulu. Elisha wathi mbite wambita weta wafike wema ngasemnyango. Elisha wakhuluma kulo mfati wathi cishe ngalesikhathi neminyaka lotako utawube ukhona indvodzana. Hallelujah. Naile restoration. Uyafisa ukugona indvodzana, uyafisa kuya emsebenzini, uyafisa ukuvula ibhizinisi, uyafisa kuba nema-financial pillars, uyafisa kuba ne-capital, uyafisa kuya tertiary, uyafisa ukuthi uthole scholarship egameni likaJesu. Uthi uNkulunkulu by this time egameni likaJesu njengoba utimisele kangaka ngekuseva nangokumkhonda uNkulunkulu egameni likaJesu nawe utabe uyigonile indvodzana. Sengathi ngabe ubhala isikhathi ubhale nedate egameni likaJesu kuthi by next year itabe ibloma, hayi ukuthi itabe iqala itabe ibloma egameni likaJesu. Indvodzana itabe seyikhona ngoba wena utinike isikhathi wavula isikhala empilweni yakho wavulela nabantu baNkulunkulu. Hallelujah, hallelujah. Uthi uJesu uyalalela yena aphethule umkhuleko. Letha go uJesu umkhuleko. 2 Kings chapter 8 manidlamile egameni likaJesu. uJesu
2 Kings chapter 8 verse number 5. Sihloko sithi kubuyiselwa komhlaba wemfati waseShunemi. Hallelujah. Kwathi ngaleso sikhathi Gehazi asalandisa inkosi kuthi Elisha abevuse kanjani nabafiki. Wangena lo mfati. Elisha abevusele umfanyana wakhe ekufeni. Ate ucela indlu yakhe nemhlaba wakhe. Hallelujah. Niyabona lo make tigemegeme lebekahlangana nato. Uke wakhuluma uNkulunkulu ngalenyelanga kulo make wathi asekanyamalale for 7 years kulelo live egameni lika Jesu ngoba kutawuba nendlala lenkulu. For her ukuthi survive egameni lika Jesu. Nendeka kube ngimi nawe egameni lika Jesu. Uthi uNkulunkulu asewuhlale kulesimo kuze utawu survive egameni lika Jesu. Utawuthi nasekuphela isikhathi lesithinte bese ngiyakubuyisela empilweni egameni lika Jesu. Ngendeka kubugula kangaka nje uNkulunkulu uthi usetawuphila kuloko kugula, usetawusurvive kuze kufike isikhathi lesithinte ku-expire kugula, akurestorishe emphefumulweni, akurestorishe empilweni. Kusenekwendeka kube nawe kulo mfati waseShunemi kuthiwa ngalenyelanga uNkulunkulu ambusisile ngalo mfanyana. Lo mfanyana washona wahlala kuleso simo kwaze wafika inceku Elisha egameni lika Jesu yakhuleka waphila. Uyatibona letigemegeme ladlula kuto lo mfati ujikile yena egameni lika Jesu. Manje kunetigemegeme letimvelelako but kunokuvelelwa tigemegeme abevule space empilweni yakhe kuthi ngale nginako ngitawentela inkosi, ngale nginako ngitawusefa uNkulunkulu. Emazulu akhathateka maye egameni lika Jesu. Kukhuluma nemuntu sekuphele 7 years egameni lika Jesu ala kulesimo, abhabhe tikweletini, abhabhe tinkingeni, abhabhe abantu abakhabasebenti bonke. Kepha namhlanje umemethela kuthi i-expiry date yaleso sitha ebesigadze wena kuthi ungabeleki umntwana. Kuthiwa ngalenyelanga ku-Revelation chapter 12 kwakunanyoka agwenya agadze umfati abatawubeleka. Kuthi mfuna sinakabeleka ngulugwinyela umswane nawe kunebantu lebebagadzile kuthi utawuthina ubeleka nomsebenzi wakho ibe ugwinya masinyane, nawubeleka nebhizinisi yakho abayigwinya masinyane kanti ukaphushile iya-expire le date. Lo 7 years we-expire egameni lika Jesu. Uthi restore your soul egameni lika Jesu bese kuholela endleleni tekulunga. Hallelujah. 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 Amanothi lombhalo egameni lika Jesu. The steps of a good man are guided by the Lord egameni lika Jesu. Uthumela bo-Elisha empilweni yakho namuhla. Uyaku-aligna nabo-Elisha. Sokuma emfati waseShunemi egameni lika Jesu. Lo Elisha lotakuwa uthunyelwe ngemazulu. Uletha impendulo yakho yakurestore impilo yakho egameni lika Jesu. Akunenzaba ukuthi tingaki tigemegeme letikwehlele nanoma ngentamehlela yizabe nako konke ejatitha betikhona lebetigadze ukuthi naku uNkulunkulu nambusise ngako kufe bathi ngeke kuze kufe ngoba emazulu sakhulumile ukuthi alene bo-Elisha, alene bo-Elisha, alene bo-Elisha, alene bo-Elisha, alene bo-Elisha, alene bo-Elisha.
Jesu. Haleluya. Uyakhuluma egameni lika Jesu Kristu. Lo mbhali la egameni lika Jesu. Uthi akunikwe lo mfatile bekukwakhe. Nami namhla ngiyamemethela. Kuthi konke lokhu kwakho egameni lika Jesu kubuyela kuwe. Egameni lika Jesu amanzi akakuthi wadliwa nini. But konke lokhu kwakho kubuyela kuwe. Egameni lika Jesu. Emazulu sakhulumile. Athi lo mnyaka wesikhombisa uya-expire. Uthi letini umnakubuyisela kasikhombisa. Lokusho ukuthi sekuphelelisiwe. Nakulebekudliwe empilweni yakho. Egameni lika Jesu. Ubesenhlazweni wena for 7 years. But namhla uNkulunkulu uyarestore. Ubuyisela wena empilweni. Ube-depression for 7 years. Wena uke washoda for 7 years. Washoda ngetinto letiningi. But amazulu ayagcwalisa namhlanje. Hallelujah. 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 Kuthiwa lo mfana kwathiwa kubuyele konke konke. Egameni lika Jesu silile ngetinyawo sitawuthandaza. uNkulunkulu we-increase. uNkulunkulu lo multiply yakho. uNkulunkulu lo wethembekile. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. I-praise team isahlabelele. Egameni lika Jesu. Nawe usanokusuka sibuyisela impilo yakho. Egameni lika Jesu. Buyisela impilo yakho. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Sembegile Nkulunkulu. Egameni lika Jesu. Hayi, beqiniso, beqiniso. So
sikwake